ketiga kalinya udah ulangi jua manulah tahan sabah-sabah hati masih ada batenya apa kadaya daripada batin nan kata sese dia putri bacinta udah elolah batarui tarang usah dutui diri surah kok sayang katokan sayang usah denai disakiti usah denai didutui kok cinta nan udah bagi denai indah kamar relakan daripada batin nan kata sese biar putri bacinta sekali dua kali udah menyakiti masih dan maafkan nan ketiga kalinya udah ulangi jua manulah tahan sabah-sabah hati masih ada batenya apa kadaya daripada batin nan kata sese biar putri bacinta udah elolah batarui tarang usah dutui diri surah
sobat cinta seso ramu jantung jadinya.
Aditya Sojo